Mwandiki munene wa kiama kia Devolution Empowerment Party nikio Bas Mugambi Manyara namenerete baraba kwendekithia thirikari ya kaunti ya Meru kubunjwa akiuga nuntu botina mwerekera kinyajuri kwi Manyara augite mbunge ya kaunti ya Meru itina thina kinyeriko na kwa thirikari tibatere kubunjwa akiongera augite thina erara na gavana Kawira Mwangaza nari na witikia ni untu bokathirarua Muthuri Muriuki na gutwachikinya. Mugambi Manyara ni mwandiki munene wa kiama kia DP nikio Bas augite ndikona gitumi kia antu bacimiria bakienda kaunti ya Meru ibunjwa nontu kuringana nwe thina ya kaunti ya Meru ireti ni gavana Kawira Mwangaza. Kuu ni ndikona sababu yonde buru tibara mbomba kumita niraita reactionary response kana kugeria mtu akuringana uko kinyani nkamuringa kuno ntibara mpinchi ibara ugire mpane kinyao bakana nura mumeru gatiri kufa driver kufa makanga kana kama ni mbaya kithi kwana itwane twinde kuti problem iri between county executive na county assembly thine rero in between Amero bonde na mtu mwe ugwitwa gavana Kawira Mwangaza na sheria ni ugete bukethwa bwena thina na gavana neba iberuo yaura mprouga mpale tikalulu eba eberuo ete na kuikugo mu impeach utige thirikari ya county executive ina thiri baitanire ngwinai na county assembly na nugo Meru nandi akiwa kinya mutongeri wa mugongo agetikire kubunja county iji Kawira atiomba kuromba kura aja mantu akinyete thaiji kinya petition yeje ikitwe kwa president na president agetikiria ku set up commission na commission ika recommend thirikari Meru it can dissolve kuri gachokerwa Kawira atithwari ndebene nontu rinde way impeached na sheria iri gatwika impeached utiumba gwithwa indebene. Manyara ugite thina ingira rumirite Kawira ni kwagia ume baukarani na tongeria nontu utiumba gwita kanisene umba kwira president kwenda uya unsovera thine ya kwanja it does not go that way. No mwanka ugwe uge ume wa wita umuchwa bukarembe unywe chai umwerese thina winachio na wakarembe uge ketha bwina thina na county assembly nkwenda kuona county assembly kinyabo mbigura bakuga na ndi abathikiria na kuthikiria na thikiria atongiria bangi na ndi abugwatithania kitumi na ndugite barugere andikire yari akweberia mibango ya ungumania kotini mantu jana ndaliri jama no timu mtu ya challenge lakini tugire tutina thina na judiciary kana kotini tuna confidence mutinjanji umba kulitangugira atiririte mu marita nontu kinyende wakiri indi no wiwe mtu akialia mbaki uga uju mwekirite muko uju anganu angotino bambikitie ngabalinga 2030 kana 10-0 kana 30 bila na ali na confidence na twenjanji lakini weta kufikiria nawe akwariria ukamea kimantu akubanga kana akuthugania akabanga yari iyo tuga tuture maira ya ume tukure kinyamu igwa juju kenda kironda kigitata kiora na igiorire na nandi Kawira keja kono kode nyomba ya seneti Mugambi Manyara ugite uju akachogwa unimbuga nabwirite kurana lesson inkimo advisor akauga gaukurukira kwina mutwe muno indi gatampenja indi next time ukomba umpenja next time ukamenya what to do lakini siro ketho wote na ume nawe ukiendelea uitangwe uita kienyeji ukumenya gachukara kale okairi gakeje ukwenja kairi na kairi kutethi nere au lakini oni mu advise atiri kale ga ukwenja tafadhali take care nkiripotera Juma Muthuri Muriuki.